Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Julin, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay nga inaklon ko ni Martin kat amunan amay sak a single mom. Numay papan iti kwarta, sana parikot. Tadda ipawpaw iti OFW nga ex ko para iti anak mi. Kanadamot sideline ko. Impagarup ko nga rod, ngagbalin ang naragsak ti relasyon mi kini Martin, ngam nagbiddutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa di naman ang tipapananyo iti anak mo, sika, Jolene? Imbagak mit itay, amapan kami iti ayandana ng kantatang. Mapan mi alaan ti kwarta nga impaw iti amana para kankwana. Ket, apay nga rod ang masapol nga ikuyog mo taubing? Kaya't dana ng kantatang amakita ti apo ko da. Amangan mat, no adda ni Leo iti ayandag iti dadakkel mo. Adda ni Leo ijay abroad kunakmat. Kaya't ko lang ti makasigurado. Tanyat amok ngay, amangan mat, nulimad nga agkit-kita kayo. Nagrugit nga min ti adda iti utek mo. Mapan mi laang alaan ti kwarta, dayjay laang. Agrubat kayo nga rodon Kat agawit kayo matla adagos. Di kayo manan mabayagan ijay. Mano ti impaw it ni Leo para iti putot na nanang. 10,000 anak ko. Saan ang nag-message kin ka aya? Saan nanang? Awanen kontak mi. Tadyak met kayat nga agselos ni Martin. Para matlaang iti ubing anak ko. Ay nanang, may mayatlatan no da kayo ti kontakin na tapno awan issue. Wan matkit di Ang mga nuday takit da iti diyo pagkikinaawatan. Day tangarod nanang, narigatan. Amuyumot ni Martin, nalaka ang maasar day jay. Adayo tinagdumaan da Martin kaniliyo anak ko. Diyo ikumpara ida nanang, ta saan damat ngagpada. Adda kabailan ni Martin, asaan akabailan ni Leo. Agas man ti dua nga oras, Jolene. Wen ata nag-iistorya kami pa'y kada nanang. Asino man ang tinagsasaritaan nyo? Siyak manan? Saan mat Kat, manungay ti impaw iti ex mo para itiputot na. 10,000, apay ka di. Buludak man pa'y nga rod ti 5,000. Anya? Di ka madanagan. Bayadak to no adda trabahok. Igatang ko iti masapsapul ti ubing ti kwarta nga impaw iti amana. Sobra ti 10,000. Isu apabuludan nakit din. Pangusaram iti kwarta aya. Siyak mat agbaybayad iti abang tayo. Basta, adda nga rod pangusarak. Sana bale, tabulod mat. Saan ko adawatan? Friend, hiring ti restaurant a pagtrabahoak. Aya, Wen, ibagam ka ni Martin, tagap-like it din. anya a posisyon ngay friend. Dishwasher, friend. No nalaing nga agluto, mabalin mat akok ti applyan na. Ibagak tuman nga rod kan kwa na. Wen tapno saan aday ta utang kan ka ti paglaingan na. Wan nga rod. Mano abulan mat ngamin ang nag-stambay. Ay, komportable ngamin nga agtamtambay latan. Angam no siyak, ay na, masikuranak no awan pagkwartaak. Sa pila kumaata agaplay mat nun. Wen tapno matulungan na kamat, iso ti lalaki. Iso nga aggagat ko nga agtrabaho. Hiring ti restaurant a pagtrab-trabahuan ni Mary agayim ko. Anya ti ma-applyan ni Jaya? Dishwasher ka no. Ngam no nalaing ka nga agluto, o di agaplay ka iti cook. Day ta dishwasher ko ma. Mapan ka iti ayanda tapno makasaritam ti busda. Intong bigatan. Ni, amangan numaunaan ka. Mano ti dishwasher a kasapulan daya? Day ta tinalipatak asinaludsod. Ngam no nawaya ka lakit di ita. Mapan kan tapno sigurado nga adda ti pagtrabahuam.
Ala, mangidasar ka nga rodan iti kanag. Tamanganak pa'y sakbay ama panak. Pagtrabahuan ni Martin ita, Jolene, anak ko. Iti restaurant nga ayan ni Mary, tatang. Iso madlagaya manakita ki Jay di na minsan. Anya nga iti trabaho na ijay. Dishwasher, tatang. Mayat lata na ita at trabaho, anak ko. Day tamot ti konak, tatang. Tinapatag kat adda panggadan na. Wan atam no matulungan na kamay. Wan nga rod, tatang. Tapno saan ati kwarta nga ipaw-paw itex mo para kung may tiputot na tinamnamaan yaw. Nakababain nga rodan kini Leo, tatang. Naimbaglaangan tadda masusweldok iti online at trabaho. Day tati may sa apangalalaan mi iti gasgastusan mi. Malag-anan kayo adwa no agtinulong kayo. Naibusin ti gatas ta anak mo, Jolene. Gumatangak to inton bigat. Ibagam ka ni nanang mo. Tawagan na ti ex mo, tamang ipawit manan iti kwarta. Adapay mo't nabati iti kwarta nga impawit na. Mano pa'y tinabati? Basit laangan. Mano, kunak. 2,000 laangan. Para iti ubing DJ Martin. Saan a para kadata? Naa. Agsalsalud sudak laang. Kastamot tanti ibagbagam? Tamangan nubulodam manan. Saan mo to pa'y abinayadan ti 5,000 abinulod mo? Kat amumot asaan ko a kwarta dayjay. Bayadak to. Makauray ka kadimat. Katakon iti trabahok. Ni, api ngay. Nakababain iti pamilyak. Anya? Katawaan dakdag iti kakabsat ko. Numaamuan da dishwasher ti trabahok. Kat nadalos mo ti trabaho. Anya ngay tinakababain ijay. Basta. Jakon kayat tikas di at trabaho. Kat, adda nga rod sa bali a pagtrabahwam. Awan. Nga magbiro kak a. Ay, sayang manental daw mo. Naa. Nalakalaang kan kati agsasao, tasaan mat asika ti mabambanog. Ibagbagak laang tipod no. Narigat mo't ngamin no agikat ka, kat awan mo't amum asabali a pagtrabahwam. O, dino kayat mo, di sikat ti ag-dishwasher. Anya? Saan mo tin asumsumrak ni Martin, friend? Ay, saanan tanakababain ka no ti trabaho na. Anya ka no tinakababain ijay? Katawaan ka no ti pamilya na, numaamuan da a dishwasher ti trabaho na. Ay, anya klase a kapanunutan dayta? Ay, jak man amukan ko na, friend. Saan a nakababain ti trabaho dagiti dishwashers? Tinakababain, kat timang namnamalatan iti kwarta, asaan mo't apara ken kuha na? Amo na nga min abinulan nga da ipaw it ni Leo para iti anak mi, friend. Ay, kunak tupay kat. Tipaw it apara iti anak yu kan ni Leo tinamnamaan na. Di nanto pa'y binayadan ti kwarta abinulod na iti. Di mo namnamaan, abayadan na pa'y dayjay, friend. Iso ano adda ipaw it ni Leo? Ipaidulin ko langan kininanang ti daduma. Tano makita na, buluda kunanan tumanun. Husto lang ti kastangar aramida, Mare. Paidulin mo kanina na Imelda, tapara mo't iti ubing dayta. Wala nang, nagikat manen iti trabaho na. Anya ngayon ter aramida na ita. Agil ilad laang ijabalayaw. Ay, asino ti umawawag nanang? Ni Leo. Mabit lang takasaritak. Hello, Leo. Nana, addayin pawit ko akwarta para tiputot ko. Okay. Alaak taw no agpasentro ak. Kumusta mo tang tiputot ko, Nana? Nasayat, mate. Adada dito'y balay ita. Ngam nakaturog ti putot mo.
Agbakasyon na kinto no maya bulan. No manugot kayo, buludag ko mati anak ko. Ay, wala. Sana parikot dayta. Awagan naklaang no kaanaw, tapno ang mumay. Wala na. Agyaman ako nay. Sige, agpakada akon. Agtrabaho kami manan. Bye. Agan-anad ka dita. Agbakasyon nga ro dito'y Pilipinas, nanang. Wen ka no. Ipabulod mo to ti anak yu kan kwa na. Di mo ihimot ti ubeng. Ta responsable met nga ama ni Leo nga ex-maw. Intulod ko ti ubing iti ayandana ng kintatang. Anya ti makagapo? Agawid ni Leo ita, kat kayat na makita ti putot na. Anya? Di ka madanagan, tapumanawak matla adagos. Itulod ko lang ti ubing. Ibagam ka ni nanang mo. Taiso ti umay mangala iti ubing. Itulod kon, nakababain mat no taktakak pay laang ni nanang. Apay nga ipilit mo ti kayat mo, ha? Kayat mo ang makita ni Leo? Sana, adda nobya na dayjay. Iti anya aga po ngagpapansin kan kwa na, kat nabayag matan nga awan kami. Siguraduam laang apod no ti ibagbagam. At dalaang maduktalak. Dakas ka kanyak. Nagbakasyon mat gayam ni Leo. One friend, day ti pagpupudutan ti ulo ni Martin. Na, apay kanumat. Agselselo siguro Namin anumat nga imbagak kan kwa na, nga awanan ti komunikasyon mi kin ni Leo. Dananang kantatang laang ti kunkontaken na. Mabutang siguro tamangan numakisinublan ka ni Leo. Nangruna kat nagagat day dya atao. At dapay balay na, at dapay kwarta na. Imbagak mat kan kwa na, nga adda nobya ni Leo, friend. Matlagayam. Kat, anya pa'y lang ti pagpupungtutan na. Ay, jakman ammo iti daya Martin. Nagrigat akasarsarita. Di laagbain mo't day dya tao. Nagsasao? Ay na, di napanunutan. Mairan-ranod kayo iti kwarta nga ipaw-paw it ni Leo. Para kuma iti putot na. Isubli kong ti ubing. Agyaman ako na, Jolene. Awan anyaman na. Api asikatin ang itulod. Wala ta mabainak mo't karagiti dadakkel mo. At na imbati ka korta kan nanang mo. Para iti anak ta. Sika kumatipang tadak. Ngam ninanang mo kano ti mangidulin. Taiso tibilin ko kan kwa na. No adda ipawit mo, idiretsyo mlatan kan ni nanang. Buludag tumanan ti anak ta no agawidak. Kuntakam lang ang dananang kantatang. O sige, agpakada ak nga roden. Ang mga na daw pa'y maibagat ti partner mo. Sige, agan-anat ka Agyaman akmanan ta sinarong karam ti putot mo. Adda ka di impawit ni Leo a kwarta. Apay manan ti kwarta. Bumuludak kuma. Awan ti impawit na ita. Pangusaram aya iti kwarta. Gumatangak man iti motor ko. Anya? Siga ngay. Awan ka di kwartam dita? Pangala ako mga iti kwarta. Kat nagado a paggastusak. Uray 10,000 no iso. Awan kwarta kita. Pang-asim, ta saan a kwarta ti sang kaibagam. Ibagam nga rod ka ni nanang mo, taawagan na ni Leo. No addaman ipawit ni Leo, saan a para kadata? Maawatam ka diti kunada a bulod? Bulod kunam, ngam di mun tumo ilabayadan. Dakal matan ti binulod mo, ngam awan pa'y nabayadam. Nagadulakit din nga ibagbagam. Di ta ka man langan. No adda ipawit ni Leo ang kwarta para iti putot na, diyo kumandakda kamaten iti sabali at tao tatang. Anya? Nangrunakin ni Martin, rupat kwarta dayjay asadot. Apay manan. Saan nga agtrabaho? Inton ka sa pulan na ti kwarta. Namnamaan na ti ipawit ni Leo para iti anak ko.
Ay una yun, ti kasta nga asawa. Pag intirasan na, ti kwarta asaan mo ta para kinkwana, may baglangan tawan pa anak yo kan ni Martin. Ay, wani nga rod tatang. Kasano, bagi ng tupay, di nakabailan apakanon. Anak ng tulaki din. No apay nga may nasimurot kay ti dayta alalaki. Nasingput kan responsable mo ngamin ididamo tatang. Di ka mababalaw no nailawan ka. Ada talaga dagiti tao ang nalaing agpamarang. No makadua maun, ay di ta makita ti pudno nga ugali da. Ay, wan nga rod tatang. Pudno lang unay. Na, apay agimatang ka ngamin iti motor. Hulugan dayta. Isupay day ta agastos. Kasapulak nga rod ti motor. An-anuam ti motor kat awan matrabahom. Mausar kong tumat lang dayta. Gaputad da motor dagiti gagayem mo. Gimatang kamat iti motor mo. Ha, makaamu ka amang bayad dita. Desisyon mo mat imangala iti hulugan ang motor. Iso ang makaamu ka. Friend, gimatang kayo gayam iti motoryo. Motor laang ni Martin dayjay, friend. Anya? Iso mat tinagdesisyon ang mangala iti hulugan ang motor. Oray jak kayat. Impilit na latta. Ay, awan pa'y matrabaho na. Pangalaan na nga'y iti pagbayad na. Ay, jak amukan ko na, friend. Iso ti makaamu Di na ibaga, asyak manen ti pagparikutan na no pa nagbabayad. Talagang aga pa kami. Ay, spoil siguro dayta a partner mo. Iso akas ta. Lakayanan, ngamkas laubing ti panunot na. Kwarta man, Julin. Awan kwarta kita. Awan mat impadulin mo a kwarta. Awan timpawit nila yung akwarta aya. No adaman, awanan bibiyang mo. Saan aparakan ka ti ipawpuit na? Pangaasim man, tadi na krengrengan. Anya ti kayat mo asawan? Tila ang anak mo ti obligasyon mo? Nagpuskol mo ti panagropropam. Ipalagip ko laang kan ka, Martin. Sika ti lalaki. Ti anak mo laak ka na yun ti priority mo. Anya tinamnama amaya. Siyak ti mangbiyag kan ka? Siyak a babae? Ha! Awan mat ko na matulungam tabagim. No kastamot laang, agwin naswastan. Ti anak mo ti asawaam. Saan asyak ti butbutngam? Ta sa anak amabutang kan ka? Ha! Sa anak amabutang amakiwin naswaskan ka? Isumula nga di na matulungan. Sipod nagdin nata. Parikot-kot ti kwarta. Anya? Stress la ka na yun ti ipapaay mo kanyak. Iso sige. Pumano kalatan. Awan na sakit abakrang ko. Sa anak ngagbabawi ang nakiwin na swaski ni Martin, Mr. Lonely. Gapo tawan na saya at nga ipaay na kanyak. Nudikat stress laeng kan sakit ti ulo. Kastahan katagyaman na. Tuy pagayam mo, Jolene. Agyaman ak pagayam Jolene iti dito apakasaritaam. No ita, nasaysayat no ipamaisampay lang ti matang mo iti anak mo. Ket no dumteng tumanen ti lalaki iti biyag mo, sapay la kuma, takilatisam anaimbag. Tapno sa anton nga stress, ken sakit ti ulo, ti masagrat mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jolene. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.